tekereza rero ku ikipe ya Newcastle idafite uyu muhungu witwa Joelinton, idafite Tino Livramento, idafite uwitwa Anthony Gordon. Iyo ni ikipe ya Newcastle ku munsi w'ejo ku kibuga Emirates Stadium izesurana n'ikipe ya Arsenal. Arsenal isabwa gutsinda kugira ngo yongere ifate umwanya wa mbere. Ni match zaba ku munsi w'ejo, bizaba ari ku isaha 12:30 Arsenal ikina n'ikipe ya Newcastle. Gusa ni match itazaba yoroshye kubera yuko iyo urebye ikipe ya Arsenal bakakanya yicaye ku mwanya wa kabiri, nyuma yaho itegereje uburyo igomba kwitwa neza kuri Newcastle kugira ngo irebe uburyo yagira gute, irebe uburyo yakitwa neza igakomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona. Abenshi bakavuga ko Manchester City yitije umwanya w'abandi, ariko nyuma y'igihe kirekire Arsenal umwanya yari imazeho iminsi 200. Rero ubakakanya Manchester City iri ku mwanya wa mbere iranganya na Arsenal amanota 70, gusa ikinyuranyo gihari ni ikijanye n'ibitego. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo tujye kwa twarebaho cyane, ahubwo twebwe reka twirebere ese ubundi mu ikipe ya Arsenal ho bimeze bite. Amakuru ahari kandi yizewe nuko uyu muhungu witwa Mikel Merino atangiye gukora imyitozo yoroheje, ariko ntabwo bisobanuye ko azakina match za Arsenal zisigaye. Ashobora kuzakina match imwe isoza cyangwa se akazakina finale ya Champions League biramutse byakoze ko Arsenal ajya kuri finale. Ariko yatangiye gukora imyitozo yoroheje, ntabwo yatangiye gukorana n'abandi Mikel Merino, ariko atangiye gukora imyitozo yoroheje mu ikipe ya Arsenal. Julian Timber, Bukayo Saka, Ricardo Calafiori, abo ngabo barahari, bari available ku munsi w'ejo. Ikipe ya Arsenal igomba kuba yareba uburyo ishobora kuba yabakoresha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Rero ikipe ya Newcastle ntabwo ifite witwa Joelinton, Tino Livramento, Anthony Gordon, ntabwo ifite witwa Fabian Schär, ntabwo ifite kandi witwa Grafis, ifite kandi ntabwo ifite uyu muhungu n'ubundi Joelinton ari suspended cyangwa se ari mu bihano. Rero kujyana na Arsenal n'ubundi Mikel Merino usa naho afite imvune iri seriye cyane, ko we yari amaze iminsi cyangwa se byari bimaze iminsi bivugwa ko azamara sezo yose. Aka kanya Arsenal irimo irabazwa ku mwanya wa 270. Arsenal ikipe ya Manchester City maze kuba yikora ku mwanya wa mbere. Rero Manchester City yizigamye ibitego 37, Arsenal yizigamye 37, gusa bareba ikipe yinjije ibitego byinshi. Manchester City maze kwinjiza ibitego 66, Arsenal 63. Manchester City maze kwinjizwa ibitego 29, Arsenal yinjizwa 26. Izo nizo kipe ebyiri zambe cyangwa se ebyiri nyine ziyoboye urutonde rwa shampiyona. Mu Newcastle turimo kuba twavugaho, Newcastle irimo irabarizwa ku mwanya wa 14. Iyo ni ikipe ya Newcastle ifite amanota 46, ifite amanota 42 ikipe ya Newcastle. Rero igomba kwesurana n'ikipe ya Arsenal kugira ngo barebe uburyo zigomba kuba zajya gute, zigomba kuba zasoza umukino wo ku munsi w'ejo. Match iheruka Arsenal yayitsinze ibitego 2-1 hari ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 2025. Arsenal itsinda 2-1 itsinda ikipe ya Newcastle. Muribuka igitego ca Mikel Merino mu minota 84 ndetse n'igitego ca Gabriel Magalhaes mu minota 90 n'iminota 3 y'inyongera cyari cyaje nyine byishyurwa uwitwa Nicolas Voltmed wari wagitsinze ku minota 34. Byaje kujya ku minota hafi ya 43 ari igitego kimwe cya Newcastle ku busa. Ku minota 84 Arsenal iza gutsinda igitego cya Mikel Merino ndetse na Gabriel Magalhaes ku minota 90 n'iminota 3 y'inyongera. Icyo gihe rero Arsenal ayo manota yarayacuye, akaba rero ari amwe mu manota ifite uyu munsi. Icyo gihe Arsenal ifite David Raya, ifite Christian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Julian Timber, Ricardo Calafiori bari muri defense, Declan Rice, Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Trossard ndetse n'uwitwa Bukayo Saka ndetse utibagiwe Victor Gyökeres. Newcastle ifite witwa Nick Pope, yari ifite Tino Livramento uyu munsi nawe uhari, yari ifite witwa Mike Tio, yari ifite Steven Botman, yari ifite Danny Ban, yari ifite Sandro Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton, ndibuka Jacob Murphy, Nicolas Voltmed ndetse no witwa Anthony Gordon. Abo ngabo ni ikipe ya Arsenal na Newcastle zirimo kwifashisha muri uwo mukino. Arsenal icyo gihe yari yarawutsinze ibitego byari 2-1. Reka tuteze ku munsi w'ejo turebe se bizagenda bite. Gusa igihari nuko Arsenal iraramuka idatwaye igikombe ca shampiyona, usibye no kuba umutoza bamwirukana, ariko Arsenal ifite abakinyi babiri
Arsenal mutsinda atwaye igikombe cya shampiyona ifite abakinnyi babiri byaba byaraturutseho. Uwa mbere ni ibura rya Mikel Merino. Kubura Mikel Merino, serivisi za Mikel Merino ntekereza ko ari zimwe muri serivisi zafashaga Arsenal igihe match yabaga yananiranye. Mikel Merino yarazaga agakora ikinyuranyo akaba Arsenal yabona amanota 3, murabyibuka. Ikindi undi mukino none twa mentioninga Arsenal mutsinda twaye igikombe cya shampiyona no witwa Martin Zubimendi. Ugerageje n'uburyo Arsenal yari imaze mu myaka ishize ifite Thomas Partey, ariko iyi season byarahindutse ushobora kuvuga ngo Arsenal ngo gukina nabi ariko ikipe Arsenal umundi rutirigongo rw'imikinire ya equipe ruba kuri nimero 6. Iyo ufite nimero 6 utari mwiza muri mu bandi, ashobora kuba ari mwiza we ku giti cye, akaba mwiza mu ikipe y'igihugu, ariko hari ikipe umukinnyi ageramo bagapfa guhenjekereza kugira ngo abone umwanya, ariko atari ukuvuga ngo yari mwiza kurusha Thomas Partey. Akantu maze tukumvikaneho. Arsenal amukira twaye igikombe cya shampiyona biraza kuba byaravuye ku makosa y'umutoza kudaha umwanya Christian Norgard kugira ngo abanze amenyereze Martin Zubimendi. Ushobora kuba waramuguze ayo mafaranga menshi, ushobora kuba mwarasinya amasezerano avuga yuko atazigera yicara mu gihe ari muzima, ibyo biranashoboka, ariko Martin Zubimendi ni umwe mu bakinnyi bitwaye neza mu buryo bumwe, akagenda atsinda ibitego, nyine afasha ikipe Arsenal gutsinda ibitego. Buri mukinnyi wese yabikora, na Jesus tujya tuvuga ngo ahora mu mvuna, yajazaga agatsinda ibitego, ariko kutaba mwiza, kutagira nyine hari igihe cyageze ugasanga Arsenal imeze neza hagati mu kibuga, partnership ya Declan na Zubimendi, ariko tudakura ubushobozi bwa Declan wakinaga nasa naho afite imirimo irenze 3 mu kibuga. Afite umurimo wo gufasha abinyuma, ubwo ni Zubimendi afite umurimo wo gukora akazi ke ndetse no gukora akazi ko kuba yajya gufasha ikipe gushaka ibitego hariya imbere. Kuba tutarabona Declan Rice yatsinda ibitego byinshi umusubirizo yaba kufura ye ibiki n'ibiki, ni ukubera ko akinira inyuma cyane. Martin Zubimendi ahora muri defense, akina muri defense cyane, yewe na zira services ze twagiraga gutya tukamutakagiza, ntabwo arimo kuzitanga neza zo gutanga imipira miremire ivuye inyuma. Ubungu bino birasaba Declan gusubira inyuma kujya kuyifata, cyangwa se Eze, byaterwa n'uwabanjemo, cyangwa se Odegaard. Ariko kuri Thomas Partey we yazamukanaga umupira nyine akagenda awunobagiza, nyine Thomas Partey kumurekura we services ze zabaga ari gufata umupira akagenda awunobagiza mpaka ageze imbere, ubwo akagenda awuhererekanya n'abandi bamusubiza bagenda bazamuka, ku buryo nyine Arsenal yabaga ifite ball position iri ku rwego rwo hejuru, kubera ko yabaga ifite Thomas Partey ugumana umupira, ikaba ifite rero Thomas Partey ufite imbaraga, ikaba ifite Martin Odegaard wari umutekinisiye mu kujyanye no guhererekanya cyane, ikaba ifite Declan Rice ufite physique ku rwego rwo hejuru. None Arsenal yabuze byinshi muri Thomas Partey, yabuze service za Thomas, ibura ndetse n'uburyo nyine bw'imbaraga bwa Thomas. Ubwo ngo Zubimendi kujyanye n'imbaraga ari hasi, kujyanye n'uburebure ari hasi, ku kijyanye no gukora amakosa ya hato na hato yo gusubiza imipira inyuma, ibiki n'ibiki byose ugasanga nyine ari aho ngaho gusa, nyine abikora gutyo. Wareba Premier League uburyo imeze, Premier League isaba umuntu ukinisha agatuza, agushyira agatuza ukamushyiraho akandi. Niyo mpamvu uzasanga Declan Rice byasabye kugira ngo baje mu makipe y'ibihugu kugira ngo abanze afate ibyumweru byo kuruhuka. Niyo mpamvu ngo wasa naho noneho yasubiranye ubuzima. Naho ubundi Declan Rice no kuri ko Imana iyi sezo igihaha hari kiri hafi kuba cyamuvamo. Declan Rice igihaha kiri hafi kuba cyamuvamo kubera kuvunishwa hagati mu kibuga. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nshobora kuba ari gutyo mbibona, nawe ufite ukuntu ubibona n'abandi bafite ukuntu bayibona. Ntago dupinga imikinire ya Zubimendi, ntago dupinga gahunda ze, uburyo akina, imyitwarire ye, ariko twebwe turareba tukavuga ngo ko Arsenal ishinjwa gukina nabi, ko byibuze na kera ko yatsindwaga ukabona ko ikina umupira uryoheye ijisho, ukavuga uti ni bya bindi byo mu kibuga. Ngo Arsenal isigaye ibona igitego kimwe bikagorana, tukavuga tuti se yaza kubona ikindi. Sizi riba kwa n'ujyo ukabona nyine birimo kureba match ya Arsenal, ukavuga uti kera ubundi Arsenal yatsinaga igitego kimwe, nyine ukumva nyine icyizere cyo kwatsi yabona icya kabiri gihari, ariko ubu isigaye itsinda igitego kimwe ukavuga uti Imana idufashije ikabona icya kabiri. Ubu ngo bisigaye bigorana rero. Niyo mpamvu mfite impungenge zuko Manchester City na Arsenal zishobora kujyana neza akantu ku kane mpaka nyine kugeza ku minsi ya nyuma, bakazabara ikipe ifite ibitego byinshi basanga banganya, bakazabara ikipe yinjije byinshi,
basanga nabwo wenda banganya bakazareba head to head uko bahuye Arsenal na Man City muri saison. Urumva ko Man City ifite amahirwe menshi yo kuba yajya gutatu igikombe. Arsenal ikintu isabwa no gushyiraho ikinyuranyo cy'amanota mbere yo gushyiraho ibitego, ibanze ishyira ikinyuranyo cy'amanota yumve yuko irusha Man City amanota. Ubu ngubu aka kanya tuvugana ikipe Arsenal irakina na Newcastle. Arsenal igaruke ikina Atletico Madrid muri Champions League ku itariki 29. Ubwo ni ku munsi wo kwa gatatu. Arsenal muri weekend ku itariki 2 ikina n'ikipe ya Fulham. Arsenal isubira muri Champions League ku kibuga Emirates ikina n'ikipe ya Atletico Madrid umukino wo kwishyura wa demi final ya Champions League. Arsenal igaruka ikina na West Ham, ikina na Burnley, ikina na Crystal Palace, champion zirangiye. Tekereza ko kantu. Ubwo rero ukibasa ngo Arsenal kuva kuri match Arsenal yaraje Arsenal imuruka ku itariki 14 z'ukwezi kwa kaduhere ku itariki wenda 11 zo kwa gatatu. Arsenal yaranganyije kimwe na Bayer Leverkusen mu Champions League. Arsenal iraza itsinda Everton 2-0. Arsenal iraza itsinda Bayer Leverkusen 2-0. Arsenal iraza itsindwa na Man City 2-0 muri English Football League Cup final. Arsenal iraza itsindwa 2-1 itsindwa na Southampton muri FA Cup. Arsenal iraza itsinda Sporting match ibanza. Arsenal iraza itsindwa na FC Bournemouth 2-1. Arsenal iraza inganya na Sporting 0-0. Arsenal iraza kubitwa na Man City 2-1. Arsenal irakina n'ikipe ya Newcastle, imwe mu makipe afite umupira wa mupira tuvuga ngo ni physical football, umupira wa undi bisaba imbaraga cyane. Ushaka kuvuga ntabwo ifite Joe Linton, ariko wibuke yuko ifite ba Bruno Guimaraes, ifite ba Sandro Tonali, ifite abakinnyi ba Jacob Murphy, ifite ba Anthony Ranga bagukiraho igihaha, ba Have Barnes, ifite iyo ni ikipe ya Newcastle kuba nya 14 ariko akakanya ikipe nk'iyo ngiyo nkiba Arsenal utakaza amanota kuri Wolverhampton Wanderers ya nyuma. Utekereza ko Newcastle nta bushobozi ifite bwo kuguhagarika? Ahubwo twebwe ikintu twaba twareba ni ukureba se ibibazo byari bimaze igihe bihari kuri nimero 2 na nimero 7 by'umwihariko, kuko nimero 2 kuri nimero 2 yo hapfuye igisobanuro kinini n'ubundi na nimero 7 ba yapfuye, kubera yuko niba umukinnyi ukina kuri 2 atarimo gutanga neza umusaruro, bisobanuye yuko ukina 7 agomba kuba yasubira bakaza kumufasha, bigatuma imbere habura umuntu utanga service z'umuwinga nyine. Ese Timba ko yagarutse ntabwo tuzi ngo azabanzamo, Bokosaka ko yagarutse twizere ko Martin Odegaard ubwo yagarutse, yego bafite ukuntu bakora twadukojo twabona Bokosaka bakiharira umupira cyane, yego iyo babikoze Arsenal ibimeze neza, yego ntabwo batsina ngo batanga ama assist, ariko Arsenal ibimeze neza ibikino ukabona ko nyine biba bigenda. Ese Martin Odegaard afite imyumvire yo kuba ari kapiteni uzagera imbere y'amagashota? Ese Bokosaka we araza avuga ati nubundi nugupfa no gukireka dutsinde dukubita amashoti ture kuri Miriro? Iyo ni ikipe Arsenal ikeneye kuba yareba uburyo yakoresha amahirwe yayo. Twamaze kubona Aaron Ramsdale mu ikipe ya Newcastle, no yewe no mu ikipe Arsenal afite ukuntu akora amasave rimwe na rimwe agumisha ikipe ya Newcastle mu mukino, ariko Aaron Ramsdale iyo umushoti ye kuri kwamwihanangiriza ya mashoti ya Iberechi Eze Newcastle ayibonamo ibitego. Ese tuzabona Arsenal yongera gukinisha Eze kuri 11 Martinez na Trossard bicare? Akana ko ukareba wenda ukavuga uti akona ko akarebaho kujyana na nimero 3 Pierre Nkapi no ruca abana agomba kuba yakina. Karafiyo nubwo yagarutse ariko sinekeza ko yakina iyi match. Undi ni Julian Timba n'uri twamugarutseho services. Ubwo rero kibazo ibyo byose no kubiteza tukareba nyine uko umunsi w'ejo bizagenda nyine.